Ku mwanya wa mbere ku byamamare byubatse urugo rugakomera turahasanga couple cyangwa umuryango wa Kanyombya n'umugore we cyangwa umufasha we cyangwa madamu we Umulisa Jeanne. Barushinze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani. Uyu munsi imyaka ishize ari 47. Urwo bakundanaga rugikomeye nk'inyundo. Urukundo rwa Kanyombya na Jeanne Imana yaruhaye umugisha aho bafitanye abana babiri b'inkumi. Ku mwanya wa kabiri turahasanga abasitari cyangwa ibyamamare mu myidagaduro byubatse urugo rugakomera rwose ni abasaza, umusaza n'umukecuru rwose ariwe bita Ngarambe François Xavier, wa wundi waririmbye ngo umwana n'umutware umwana n'umutware wagira na muziki kiri maji ariko nzabimenya. Nzajya amayirigi menshi, nzanywa amazi bizacamo. Twari tuvuga couple ya Ngarambe François Xavier na Ngarambe Solange. Abangaba rero barushinze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Uyu munsi muri 2025 imyaka ishize ya 31, urukundo rwabo rugitoshye nk'ibiti byo mu ishyamba rya Amazon. Imana yahaye umugisha urukundo rwabo, aho uyu munsi bafitanye abana 5 barimo Rwego Ngarambe uherutse kugirwa umunyamabanga muri Minisiteri ya Siporo. Mwanya wa gatatu turasanga couple ya Danny Vumbi. Danny Vumbi muramuzi ni umuhanzi nyarwanda, ni icyamamare, ni umusitari waririmbye ngo mwana wa mama ngibintu ni danje ngo turaraburije. Danny Vumbi yagiye aririmba indirimbo zigiye zitandukanye, ni umusitari cyangwa muramuzi. Rero ku mwanya wa gatatu tuhasanga couple ya Danny Vumbi na Mama Jay-Z wo n'umugore we. Abangaba barushinze mu mwaka w'ibihumbi 2001. Uru ni urugo rw'abahanga kuko Mama Jay-Z ari umwarimu w'imibare ku ishuri rya Cyahafi. Uyu munsi muri 2025 imyaka ishize 24, urukundo rwabo rukiri intangarugero. Imana yahaye umugisha urukundo rwabo aho bafitanye abana 3. Ku mwanya kandi turasanga couple y'abasitari cyangwa icyamamare cyangwa umuntu uzwi muri showbiz. Uyu ni Lucky Nzeyimana ukora kuri TV Rwanda mu biganiro bigiye bitandukanye, umuyobozi w'ibiganiro byo kuzamura impano z'abana batoya. Impano zigiye zitandukanye. Uyu nguyu rero ni couple ya Lucky Nzeyimana na Murekatete Divine. Aba bombi bamenyanye mu mwaka wa 2010. Lucky Nzeyimana yarabaswe n'ingeso yo kubetinga. Uyu mufasha we yamuciye ku iyo ngeso, Lucky ava mu bwana aba umugabo. Urukundo rwabo baje kurwereka inshuti, abavandimwe ndetse n'imiryango umunsi bakoroka mu mwaka wa 2016. Ndetse Imana yabahaye umugisha urukundo rwabo. Aho bafitanye abana 2, umuhungu n'umukobwa. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga couple ya Tom Close muramuzi, umuganga, umudogiteri ndetse n'umuhanzi n'umwanditsi w'ibitabo by'utandukanye. Ni couple ya Tom Close na Madame we Tricia. Aba bombi bamenye mu mwaka wa 2009. Icyo gihe n'inshuti yanjye Tricia yari akiri umunyeshuri muri kaminuza ya KIST. Urukundo rwabo rwarakuze ndetse baza gukora ubukwe mu mwaka wa 2013. Uyu munsi imyaka ishize ari 12. Urukundo rwabo ruhora ari rushya. Imana yashimye urukundo rwabo ndetse ibaha umugisha w'abana 5. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga icyamamare Riderman hip hop king. Tuhasanga couple Riderman n'umugore Agasaro Nadia. Riderman Agasaro Nadia bamenyanye. Nadia yari umufana ukomeye wa Riderman mu mwaka wa 2013. Gusa uko iminsi yagiye ishira baje kwisanga bakundana. Aba bombi baje gukora ubukwe mu mwaka wa 2015. Ndetse uyu munsi urukundo rwabo ruracyakomeye nk'inyundo. Imana yabahaye umugisha w'abana 3. Mwanya wa karindwi rero turasanga couple ya Yannick Mukunzi na Joy Ribagiza. Yannick Mukunzi ni umukinnyi wa football, umukinnyi w'umupira muramuzi. Rero iyi couple ya Yannick na Joy bamenye mu mwaka wa 2014. Urukundo rwabo rwaje gukura ndetse mu mwaka wa 2019 basezerana imbere y'amategeko. Nyuma yaho baje gutera indi ntambwe maze muri 2023 basezerana imbere y'Imana n'abantu. Imana yashimye urukundo rwabo ndetse ibaha umugisha w'abana 2 b'abahungu. Ngayo nguko. Ku mwanya wa 8 turasanga couple ya Butera Knowless, umuhanzi, na Ishimwe Clement, manager we cyangwa boss we cyangwa umugabo we
byisumbuyeho, akaba ndetse na nyiri label ya Kina Music ariyo Knowless abarizwamo n'abaneri ngabo n'aba Platinum n'abandi bagiye batandukanye. Yes, aba bombi bahuye ku nshuro ya mbere ubwo bigaga mu mashuri yisumbuye ku ishuri rya APAS mu mujyi wa Kigali. Gusa icyo gihe ntabwo bigeze bakundana ni cyane ko umwe yigaga imbere y'undi aho imyaka 2. Nyuma y'ubuzima bw'ishuri mu mpera z'umwaka wa 2011 batangiye gukundana, maze mu mwaka wa 2012 urukundo rushaho gukomera. Nyuma yaho Ishimwe Clement na Butera Knowless baje gukora ubukwe mu mwaka wa 2016, kuva muri 2011 gukora ubukwe mu 2016. Kuva muri 2011 kugera uyu munsi muri 2025, imyaka ishize ari 14, urukundo rwabo rukiri intangarugero ndetse Imana yabahaye umugisha aho bafitanye abana 5. Yes, ku mwanya wa 10 turahasanga couple y'umukinnyi w'amafilime na za komedi ariwe bita Kiramani n'umufasha we muramuza ndi bwege mvuga amazina. Rero iyi couple aba bombi bamenyanye babana muri ghetto y'icyumba kimwe na salo, y'icyumba kimwe bagenda batera imbere, aho Kiramani yagiye komeza akina filime ashakisha, byaje kwanga umugore wamwaje muri Uganda kugira ngo tasicwa n'inzara, nyuma byaje gucamo aragaruka. Ariko ubu ngubu iyi ni couple ibanye neza dore ko bakize bameze neza. Kiramani afite imitungo itandukanye, afite ama business, afite ama YouTube channel, akinisha abakinnyi amafilime, azamura impano zigiye zitandukanye, afite amafaranga, afite imodoka nziza. Rero iyi couple nayo yatubera intangarugero dore ko babanye mu bibi basanye kabisa n'agahiye ariko bakaba bameze fresh. Yes, ku mwanya wa 10 rero tuhasanga couple y'umuhanzi Bruce Melody muramuzi n'umugore we Catherine. Bamenye mu mwaka wa 2014, nyuma y'aho muri 2015 baje kwibaruka imfura yabo nyuma y'imyaka 4 muri 2019. Imana yabahaye umugisha umwana wa kabiri w'umukobwa. Uyu munsi 2025, uyu munsi muri 2025 imyaka ishize 11, urukundo rwabo rugitoshye nk'ibiti byo mu ishyamba ya Nyungwe. Ngiye waye Amazon reka twivuye ishyamba ya Nyungwe. Yes, ngiyo top 10 y'abastari mu Rwanda. Couple z'abastari zakomeye kandi zirakomera cyane nk'inyundo. Yes, mwakomeze kubana nanjye. Nge nitwa Manzi The Creator, YouTube channel yitwa Imanzi Media TV. Turabakunda cyane. Hasta la vista.